Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melba. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti tomboy. Nakaragragsakak. Gapo taado ti itid na kanyak ang inginaen a bambanag. Kas kuma iti alahas kenda dumapay. Ngem kas laad dalata kurang na. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Melba. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hoy, Melba. Anya ti pampanunutam? Di mo matkutsin day ta merienda. Wan nga rod, anya ka di pampanunutan, Melba. Diyak maawatan tirignak. Kaslaga yata ka ni Jerry. Ang boyfriend ko ni Tomby. Ay, anyan day tarik nam? O sige. Kukwam lang ni Tomby. Takukwak mat ni Jerry. He, sumardang ka man si Kabakling. Hoy, Ni Tomby ti maibagay kan ka, tababae day jay. hoy, wrong. Diyak kayat day di atomboy. Ni Jerry ti kayat ko, Iso ti kayat kong agbalin a fafak. Saan nakaakayat? Tababae ti kayat na. Saan katakaskan ka nga daipos, iti sango na. Ah? Ay, ipos ka di day jay. Hoy, da kayo adwa. Ah? Tulungan da kun iti parikot ko. Ay, unay mat ngaminan day tarik nam, Melba. Wan nga rod, Ay, no kayat mo, Paggidan ng idan adwa, Nga Hoy, Bakling. Anya paggiddanan asasawam mat. Ay, nako, Anya nga minaya ti pudno arik na, Melba, Ni Tomby. Nagsayaat kanyak. Saan anaimot? Ngam no kasta asarong karan nak ni Jerry. Kasla maragsakan nak. Amom friend, mas naragragsak ka no ni Jerry ti boyfriend mo. Ngamin, pud no nga agak ti lalaki ti agak na. Uy, correct. Uy, sarap. Hey, sumartan ka man si kabakla. Ay na, Melba. Ibagakan ka. Mas enjoy a ka lips to lips ti lalaki. I know. Oh my gosh, I love it. Ay, sumartan ka man di ta si kabakling. Ibagbagak lang ti agpaiso. Angam. Kasanungatan ni Tomby no i-break ko. Uy. Sapay nagadutit itid na kanyak. Tabak nangkat nga rod. An-anwam ti material abanag no saan mo't akompleto ti ragsak mo. Uy, correct. Wen, husto amin ana ibagayo. Kat sige, panunutak ana imbag. Atoy, parakan ka. Inggatangan ka itinapintas abang. Nangina day tang. Kan inggatangan ka pa'y itinangina kwentas. Mabalin mo nga isalda no kayat mo. Mabalin mo latang ilako no kayat mo. Agyaman hak, Tomby. Angam, sobran samat tanda ito eh. Pasig ang inginaan dagitigat-gatangam apara kanyak. Awan anyaman na. Kasta, ti panagayat ko kan kang. Kan gimatang akon itisidaan anaimas. Tapno saan kan ngagluto pa'y. Sige, nasayat no kasta. Ala, intan ije kusina, tamantan. Dituyak kon amang rabi. Sige, Kan dituyak maten amatulog Kayat ko nga minti agina na adangkos. Tanaban nugak ko na iti trabaho ije opisina mi. sige. Sikati makaam mo. Nakaturugan ni Tomby. Nabannog talaga iti trabaho na. Inag-ag kanak. Katsak amuno naragsakak uno sa kabayatan nga agin inagak kami. Ni Jerry ti ada iti panunot ko. Anya
ka din daytoy ang mapaspasamak kanya. Nana, adto'y ti abang ko iti boarding house. Agyaman ak balasang ko. Aywan gayam. Kapinanom tay tumboy ang mapmapandita boarding house mau. Kasla naturog pa'y dita idirabi ay. Tanakitak arimwar itay agsapa. Ni Tom biday jay, Nana. Gayam ko. Gayam mau? Wanaw karelasyon mau. Ha? Ay, awan ba't kit di bibiyang ko ah. Tinaskan kit agbayad ka iti abang mau. Kan awan dakas ngar aramidam. Nana, Kan natay nakita ka mapmapandita boarding house mo ang nataer a lalaki. Boyfriend mo ka day. kwa. Gayam ko, Nana. Ahay, kunak no boyfriend mo. Ngam, kas makita ka agbagay kayaw. Ha? Wan, Melba. Bagay kayo launa, itidayjay agwapaw. Mangan kalat tamil ba? Bikag danag, syakti agbayad. Adda kwartak ditoy. Baya ma syakti agbayad. Kalpasan ti pandangan tay, ipasyar kay balay mi. Kaya't nakaamam-amo ni nanang ko. Ang nakababain. Anya ko matipagbainam. Bikag danag, nasayat ni nanang. Sige. Malang raw din, mangantan. Si kagayam tinakuna ni Jerry nga ar-arman na balasang ko. Wanana. Napintas ka balasang ko. Agyaman hak, Nana. Nakurapay laang ti pamilya mi. Nakurapay magti pamilya ang nagtaudak, Nana. Nubilang takayat mo ti anak ko, kat sungbatam to. Sa anak apulos ako muntra, balasang ko. Wow! Nagmayat dito'y turod anang ipanam kanya, Jerry. Nagmayat ti angin na dito eh. Magustuhan ka di dito eh. Wen, Jerry. Oh my God. Mapantay ti dayja aban... Oops. Agyaman ak, Tanatengel mo ti takyag ko. Tano saan? Amangan no na tumbaag. Melba, Jerry. mabalin ka di ngagkak tabibig mo. Jerry. Melba, I love you. Jerry. I love you. I love you too, Jerry. Oy! Talaga? Oh my gosh! Nag-lips to lips kayo ka ni Jerry? Uy, friend, kumusta ay tirik na ti agak ti lalaki eh. Oy, I know. I love it. Ay, siyak la kumanti na ka ni Jerry. Ay, no. Crush ko dahi di atalago. Sinong bata ko ni Jerry? Hoy, bakling. Di mo ka dinangag ti ko na ni Melba. Sinong bata na kanon ni Jerry? Wen, nangag ko. Angam, kasanon ni Tombi? Kwa. Naidumdum at tirik na ka ni Jerry. Naragragsakak no iso ti kaduwag. Ken, adayo nasamsam iti agag na. Saan ka di? Siyempre, kasta talaga. Oh, saan ka di, Melba? Padno. Ala, Ken, amangan met no inpidagnakan iti kaladaan. Ha? Uy, saan Kat, kasano nga rod itan ni Tombi? Uy, i-break mo alangan adwada iti biyag mo Wen, kasta ti aramidag. I-break ko ni Tombi. Anya, mag-break tan. Apay ngay. Anya tinagkurangak.
Naragsakak, tanam amo ka, Tombi. Agyaman nagtasaan ka anaimot kanyak. Nagado dagiti insagsagot mo kanyak. Nga mas naragragsakak no ni Jerry ti kaduhak. Anya? Ni Jerry? Oh, talaga natangken ti ulo day jap tao. Kinasaritak idin adi nakapakibyangan. Gaputak kukuha kan. Ngam iso ti pakariknak iti pudno aragsak, Tombi. Mas pinyong gayam ni Jerry ngam iti siya. Melba, ad-ado ti kwarta ngam ni Jerry. Sorry, Tombi. Pilyak ni Jerry. Gaputa iso ti pudno alalaki. Kat si dadaan pa'y amang ikalay sa kanyak. Anya? Sorry. Ngamuaswasan tanti amin kadata. Isublik dagiti amin ngayon inted mo kanyak. Okay. Awan mabalin ko. Nukas na ti pangadang mo. Kat dagitin inted ko kan ka. Saan mo nga isubli? Inted kun kan ka. Iso amakamu ka. No aramatam. Wano ilakom. Day tatipod no, Nana Mayan. Iso amas pinilik ni Jerry. Gaputa mas naragrag sakak no iso ti kaduhak. Ay, wan! Husto lang din naramid mo, Melba. Tati babae para iti lalaki. Kat ti lalaki para mat iti babae. Nana, Damagan ka man, balasang kaw. Ay, ayatam ka di talaga ni Jerry. kuha Nana, diya mo. Basta naragsakak no iso ti kaduhak. Mala, paliiwam ana imbag tiriknam. Saan ka ngagdardarasudos? Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Uwan Nana, maawatak ti kayat niyo asawan. Napasnak ti panagsarsari tayo itay iti may sa bakit. Iso asanak ng masidag. Ni Nana May anday jay. Ti akin kukway ti day ti pagababangak asilid. Kastagayam. Wen gayam, kagapgapo itay ni Tombi dito'y dagos ko. Winaswas kon ti amin kada kami. Sigurado ka kaditi riknam. Amangan mat no iso at talaga ti kayat mo. Saan? Siga ti kayat ko, Jerry. Awanin sa balipay. Agyamanak no kasta. Kayat ko nga kalaysatan iti mabiit. Kasta ngamin ti kayat ni Nanang. Kayat na kano ang makita ti apo ko na kadata. Kalay sa adagos? Wen, agkalaysatan iti kabiitan na panawin. Maya, tanadamag kong agkalaysakan, Melba. Day tatipod no, Tombi. Nasakit man. Naskan nga aklunak. Tombi, No apay ngamin asa anak anagbalin apudpud no ang lalaki. sorry talaga, Tombi. Ni Jerry ti ay ayatag. Katsapay ko ma, tamasarakam tumot tipod no aparakan ka. Alangunan. Awan mabalin ko. Sapay ko matadi ka gumurgura, Tombi. Katsapay la ko ma, tamasarakam ti talaga aparakan ka. Another day without your smile. At regalo ko na kayo, Melba. Envelope. Pasit agad ang data. Kablawan kayo, itinaragsak ang panagkalay sa'yo. Sabay ko matag na na yun, tiragsak yun. Agyaman kami, Tombi. Bro, di mo baybay ni Melba. Namnamaam deta bro. Nanayon ko matiragsak yun. Agyaman kami. Sanda ko maalaklaksida na. Kaya't kulat na agpapagayam tayo ko mo. Saan ka ada ka sa tao, Tombi? Nulakit kaya't da kami apagayam, pagyamanan mi dayta. Ang yaman na. Ulitak timang kablao kada kayo. Happy wedding. Sapay ko tamay sa akto aninong tagbaling nga anak yun.
Namnamam day ta, Brad. Saan ka kadingag babawi ang nakikalay sa kanyak? Saan, Jerry? Ay, ayatan ka. Iso ang nakikalay sa akan ka. Ay ayatan ka, Met. Iso nga kalay sa ka. Maragsakan ako, unay. Kastag, Met. Ay ayatan ka unay, Melba. Ay, ayatan ka, mat, Jerry. Nakasubli ka gaya man dito opisina kalpasan ti leave mo, Melba. Wen, nena. O, anya? Kumusta ti honeymoon niyo kina Jerry? Siyempre, naragsak. Uy! O, di, nag-enjoy ka? Hoy, bakling, anya man ti kayat mo asawan iti dayta. Uy, danga! Anya ko matikayat ko asawen. Di na magkulaeng met, no nag-enjoy iti panagpa-share dang agasawa. Wen, bakling. Nag-enjoy ak. O, makita, nena. Sabali lang ngamin ti adda iti panunot mo. Alawanan. Hoy, Melba, aganak ka adagosan, ha? May sakto aninang. Uy, uray siya ka. May saak tumot aninang. Da kayon to ti agparis ka ni Tombi. Uy, Jack kayat. Nataer alalaki ti kayat ko a Paris. Nataar mo ti Tombi, ah. Uy, basta. Jack kayat ni Tombi. Ala, wanan. Sige kit din. Ing kayon itilamisaan nyo. Agtrabaho tayon. Okay. Jerry, aginawa kon. Kanayon ang maditirusok ko. No kasta, addanton anak ta. Si kantumot ngamin. Basol mo daytoy. Jack pa'y kumakayat ti agsikog. Kagura ka. Di kan gumura. Tinasayat. Kuyugan kang agpakita iti doktor. Madia talaga tiriknak. Kayat ko timangan itinaalsam. Ala, ibagam amin na kayat mo akanin. Tagatangik. Jerry, Hmm? agyaman na ka. Ngamin, may saakton nga ina. Kan may sakto matan nga ama. Ay ayaten ka, Jerry. Ay ayatin kamet Melba. Sika, ket sikan tulat tate ayatek. Aginggat tong palbiag ko. Ita, duan ti anak mi kini Jerry, Mr. Lonely, nadungo kan manang ipateg a padre di pamilya ni Jerry, ket sa anak ang nagbabawi, anak ki asawa ken kuana. To'y pagayam mo, Melba. Agyaman pagayam Melba iti daytoy apakasaritaam, husto ti kunada, at ti lalaki ket para iti babae, ket ti babae para iti lalaki. Nga isumet ti sinurot mo, ket sapay la kuma, tagnanayon ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Melba, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo, ken musika Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Emil. Manipod probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua kami laeng nga agkabsat. Kat manipod ubingak, pinagim-imunak ti kabsat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Emil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay a pinakibyangan ti ayayam ko. Kita man, nadadalan. Sorry manong. Di ko naman kit di. Umapal kay ti ayayam ko. Nusyak ti bumulod iti ayayam mo. Di na kayat apabuludan. Aglablabos kan. Gaputa mo masikati kay kayat ni tatang. Sana pud no day tamanong. Saan mo mat ngamin nga ayaman? Iso a binulod ko.
No si kamot nga minti bumulo diti ay ayam ko. Kat iranamad amadamapay nga ay ayamak. Nagadupay lang ang rason mo. Tarimaanam ti dinadaal mo ngay ayam ko. Pasensya kan manong. Ngamjak amo at tarimaanan. Anya? Apay nga rod a pinakibiyangam. No dadaal mo't lang. Ha? Anay ko manong. Ipulong ka kini tatang. Tatang! Ni manong! Ninanugnak! Anya man ang tipagapapaan nyo aya? Ni Max tatang. Dinadaal na ti ay ayam ko. Day talakit din, tipangdangram itikabsat mo. Apay, napatpatig ta ay ayam mo ngam tikabsat mo? Talaga nga isakit yun ni Max. Amok nga iso ti kay kayat yaw. Day taman ang tibagam. Apay aya nga awan aanusam di takabsat mo. Di mo lakat mapasensyaanan. Sikati inauna. Iso as sikati agpasensya. Nanang, apay akas jay ni tatang. Saan nakakay kayat? Kitaan nyo. Ni manan Max ti insurot na itinapanan na. Kasano, kat dinanog mo manan. Insurot na, taamangan ka no agapa kayo manan. Apay nga rod asaan na siya ti insurot na. Ay na anak ko, maawatam kumamot ti sitwasyon. Sika ti inauna, kat ni Max ti naudi. Natural nga daken kwa na ti atensyon, ta isuka nga rod ti inaudi. Saan aday ta ti rason nanang? Agpada kami mat nga anak yo. Apay nga akas jay. Alahos to daytan apasugnod mo. Sana bale, mapanak makitsyenda inton bigat. Sikamot ti surot ko. Gumatangak iti kasapulan nyo kin ni ading mo iti pagadalan. Tani, panagsasarak tumanan. Ag high school kan, kat ag nakam kakuman, gaputa saan kan nga ubing abasit. Emil, agkuyog kayo kiniading mo asumrak iti pagadalan ha. Urayang biit. Nagsuksukat. Anyamot tan tatang. Apay ang masapol nga urayak. Kat kabisado na matipagnaan. Muna akon, tamangan numaladawak pay. Nasapa pay. Oy, saan ka man nakasta? Apay, di mo kayat akaduam ti kabsat mo magmag na? Nagbayag mo't ngamin nga gunggunay. Kat anya nga rod ngay, si kamot ti mo na ijeban nyo. Ti kunayo kidde. Awan husto amar aramidak. Ngamno ni Max, husto amin nga aramidan na. Apay ka di ay akasta ka? Kaya't mo takabilan kan? Ha? Saan tatang? Hoy, nukunak nga urayam ti kabsat mo. Urayam! Apay ang nakabaybayag kang agsukat, ha? Ha? Apay ka di manan manong. Amom ka di nga inururay ka? Taisuti ko na ni tatang? Apay ka di akas lakagura nakakanayon manong. Gaputa si kalang ti kayat ni tatang. Kasano? Kat kanayon nakmat ngamin nga apaan. Isumot ti pakaungong tam kini tatang. Sanak ngamin nga apaan Tapno kay kayat nakamot ni tatang. Isungayad addam. Taam mo makay kayat na ka ni tatang. Saan kamot nga apaan manong? Si kamot ti mga apa kanyak. Saan ka nasumanao? Karo masurunakan ka. Hala, umunakan. Diyak kayat ti makikadwakan ka. Mapantakit din manong. Ang mga numaladaw ka no agpaudi ka. Umunakan kunak. Apay nga idurunak ngay. No di ka pala umuna. Makaraman kan kanyak. Sige nga rod manong. Umunakon. Oh, aday ta. Sagay sa kayo iti bisikleta. Tapno saan manan nga iso ti pagapaan nyo. Yehey! Addan usarak asumrak iti pagadalan, tatang. Agyaman tatang. Addan usaran mi no mapan kami iti pagadalan. Saan kami na magmagna? Nga magananad kayo Saan kayo nga agpating nga iti kalsada? Agpaigit kayo laeng. Wan tatang. Emil, tangay sikati inauna. Kita makanayon ni ading mo. Saan mo abaybayan? Laklakayan mo tan, tatang. Apay kumangay abantayak pay laang. Ni Max Latan tinapatag kada kayo. Ada trabahok iti adayo, iti manungal daw. Iso abantayam ti kabsat mo. Da kayo ti agsinakit iti pagadalan nyo. Adalang sana nasayat ang mapasamak kabayatan ti kawan ko. Agsungbat ka. Apay asika lang ti simangpat.
Ayan ti kabsat mo. Anyat orasan. Laklakayanan ni Max, nanang. Amo na mo tanti aramiden na. Sana nanas ka na bantayak. Apay, di mo la nakitan di tadalan mo. Apay ngay nga awan pay. Tiyak amo ah. Ay unay kamot anak ko. Kasla awan pa nang isakit mo iti kabsat mo. Sa anak ayaya, nanang. Agpada kami mat nga anak yo. Mala, siyak nga rodan ti agpaabagatan. Innak sa pulan ti kabsat mo. Diyos ko, nasagid ka na tilugan ti bisikleta ni Max. Katintaray tayo di ospital. Apay asaan nga imbaga kanyak ni Emil kat nakita na kanumat. Pardasak ti magna, agawit at pahitawan na pulos kwarta nga igam ko. Apay adi mo imbaga adagos kanyak. Anasagid gayam tilugan ti bisikleta ni ading mo. Katintaray da iya ospital. Awan ti amok iti dayta, nanang. Saan kan nga aglibak pay? Taado tinakakita nga amom tinapasamak. Nga pinanawam kit din. Awan matlahang maramida, kurag subliak. Tinakasagid kan kuha na ti pabasulan nyo. Sana siya. Diyak amuno apayakas ta ti ugalim. Uray gayam matay ti kabsat mo. Awan anyaman nakan ka. Talaga nga awan panagnaknakan mo niya. Huh? Di ka kaya't abautan. Ang pilitan naknit! Anay ko! Anay ko, tatang! Kaya't mo ka din amatay ti kabsat mo! Saan ko matabasol tinapasama kan kuha na, tatang? Tinakasagit kan kuha na ati aking basol? Wala! Tabi na ibayam! Ah, Nagdamag pa iti inamkan ka. Ngam kunam ka no, asaan mo nga ang mo tinapasamak. Asino ayatin malalaam, takas ta ti ugalim. Jak pagan ano ti anak, akaskan ka. sandak kaya mapagan ano nga anak? Kunak tupay. Sandak akay kayat. Patuluyak langan ti planok. Nakaturog daminan. Agimpake akon. Agtalawak langan. Usarak ti bisikletak. Patsyog ang makaadayuak. Uray bisikleta lang ti usarak. Nana, kumbuya kon ti awit yo. Amok ang marigrigatan kayon ang mga awit. Oh, alaman nga rood, Barok. Oh, naimbaglakit din tayo masinag ka. Talaga ang marigata na kanagiti karga. Sa dino ka diti pangituludak, Nana. Sumurot kalatan kanyak. Agtaksi ako na taano nagiti karga. Sige nga rod, Nana. Umuna kayon, tas umurutak. Oh, sige. Sa dino ka diti pagnanaudang. Maturugak iti kariton, Nana. Nagtalawag ngamin. Nauyong ni tatang kanyak. Isapi manawak. Kasta ka di. Oh, kaasi ka ba't nga rod? Oh, amangan no kayat mo ti agtrabaho kanyak. Aggarden ka. Agmula kayo iti sabong. Adda talo akakadwak. Ken saan mo muta na problema ti pagyanak. Taad da baraks yun. Dakdakkel ti sapul mo no agtrabaho ka kanyak. Ngam ti agkumkumboy ka lahat. Kaya't ko, Nana. Nagsaya atin ngay. O alang nga rod, sumurot kan kanyak nga agawin. Kalmatan ti umong ko. Kasano? Awan matunay paggastusak. Libre ti kanak, kan pagyanak. Nadagsan lang ti trabaho. Ngam kabalak mat. Ay, awan manandang iti talwa kakadwak ita. Nagawid da. Tadda ngamin pamilyada ang awidan da. Ay, mailiwak matan kaninanang. Ngam nasakit lata tinakam ko. Gaputa mariknak ani Max laang ti paborito dang anak. Apo, asino ti tao dita? Imbaw nak ni Madam Amangyag iti abastuyo.
At umay mangyag iti abasto. Mabit lang. Kapin ano mata ni Nana doon na daytoy? Nagpintas matan. Alaan mo nang iti abastoyo. Kat kita anak matlagtan. Pasensya ka na. Nagpintas ka ngamin. Anyay tayong tinagan mo. Kapin anong ni Nana doon na? Siyak ti kabarbaro ababaunan na. Siyak ni Jing. Siyak mo't ni Emil. Alaam nga roden lagi ti abastoyo. Tagsubli akmatan. Agyaman Intun maminsan. Uray saan mo nga itulod dito'y dagiti abastumi. Ayaban naklatan. Ta siya kunti umay mangawit. Imayak, takayat ka akasarita. Anya ti bagayo, Nana. Masikog ni Jing. Kat imbaga na asika ti amana. Agpaiso ka di. Nana. Kat pasensya kayo Nun aramid ko tikas di iti katulong yo. Ulilan ni Jing. Kat tangay putot mo ti sikog na. Takdaram nga rod. Palubusan kayo nga agdan na, taaddaan kayo matan iti husto nga edad. Ngam agtrabaho kayo latta kanyak. Libre ti pagyanan nyo. Kat inton aganak ni Jing, agkasar kayo. Adan tumatan siguro urnong yo. Uray tumulong akto iti gastos. Nagyaman na kada kayo, Nana. Talaga na singpat kayo kada kami. Basta agsingsingpat, kan aggaggagat kayo man. Itata nakapagpasngay ka na. Kaya't kung agkalaysatan. Uray simple lang. Sayang ngamin ti magastos no nagarbo. Nang runa, katadan anak ta. Kan ulila kamutten. Kat sikalat ta Okay lang kanyak. Ti importante. Saan na kami abaybayan iti anak ta? Agyaman ak numawatan nak Jing. Amom, nakaragragsakak. Anaad da anak mutten iti bukod a pamilya. Kasta akmat. Naragsakak mat, Emil. Kaano lang dahi ti kalay sayo ka ni Jing? Ang masikog man itan. Huwag nga rod, Nana. Ngam husto lang matitalo taon abaat danto iti ipas ngay ni Jing amay kaduang anak mi. Kat, awan ka dit plano yung agpakita iti pamilya. Awan, Nana. Sa anak mo't lang nga napatag kadakwada. Adakan ka na ita. Amangad numaamwanda nga dan apudakan ka kat maragsakan da. Apay ka dyan, pakibibiyangam tayo ayam ko Kita aman tinapasamak. Nadadalan Anay ko manong. Jack mating gagara at dadaalan ti ay ayam mo. Anya saan? Anay ko manong. Tatang! Nanang! Ni Manong! Jud! Apay akab kabilang tigapsat mo, ha? Dinadaalan na namin tayo ayam ko, tatang. Ala, gusto daytan. Gumatangak to iti kasukat na. Kat di mon ululitan asaktan ti kapsat mo. Maawatam! Maawatak itan ti amin, Jing. Anya ti kayat mo asawan? Ni tatang. Kinagurak. Gaputa panagrik na ka. Kay kayat na idi ti kapsat ko ngam iti siyak. Ngam maawatak itan ti riknana. Kat, anya nga ro ti planong ita. Kaya't ko ang makita ni tatang. Katagkid dawag iti pamakawan na. Nasaya at mat, tanaka amiris ka, lakay. Swerte kakit di Taadda pa'y naganak kan ka. Agbati kayo pa'y lang dito'y balay. Agawi lag. Kat itnak agkid daw iti pamakawan ni tatang. Sika ka di daytan, anak ko. Uwan tatang.
kat pakawanan na ko, ma. Ay na, nabayagan na napakawan ka. Kumusta ka, Itan? Kailiw da ka una yan kininanang mo. Tatang, adan asawa, kanduang anak ko. Tatang, nakamiris ako. Maawatan kayo, Itan. Tatang. Kahit sa dino nga ro ti ayan ti asawam kandak iti anak mo. Apay asan mo ida nga insurot. Di kay madanagan, Tatang. Iti pa nagsublik to dito kaduak tong ti pamilyak. Inyam amok nga rod ni G nga asawa, kan dagiti dua nga anak mi kadatatang ken nanang Mr. Lonely, ket napalalo ti ragsakda. Ita, awanen ti dawatak iti Diyos. Limag-an ti riknak, ididimawatak iti pamakawan kadagiti naganak ko. Tuy pagayam mo, Emil. Agyamanak pagam Emil iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, awan ti naganak, amang isuro iti pagdaksan ti anak da. Ket ita taaddan anak mo, ditan ama panagnekam, asaan anag mali, dagiti dadakkel mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Emil, at taga probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak kadagiti makungkuna a GGSS, wano, guwapong-guwapo sa sarili. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni July, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaya't kung ngayon mo kada kayo ni Nadja, nanang, kayan ayat ko. Naimbag nga oras yu, auntie. Kastamat kun ka balasang ko. Ita, naragsak kayo mat siguron, nga dan na amok kada kayo, kayan ayat ko. Nadya, balasang ko. Imbag man ta kinayat mo to'y anak ko. Amom ka di ababaero ni July. Agam si kapay laang ti babae nga inyam amuna kanyak. Anyakit ni nanangan na ya. Anya matanda tangay bagbagayo iti kayan ayat ko? Amok mat, auntie. Ngam nagkari kanyak nga agbalbaliw. Kat ita, siyak lang ang ti babae iti biyag na. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Tapno agtalnamot ti anak ko. Si kalangarod ko man ti makaamukin ni July. Pagbalbaliwang balasang ko. Iwan, auntie, saan kayo ang madanagan? Ipulong ko kada kayo no agaramid iti kalukwan. Hello, Han. Si kamot gayam, Han. Nagsapa ka man nga imay. 5 o'clock pa ilaan ti out ko, ah. Okay lang. Urayan kan. O sige, sikati makaam mo. Sa dino ngamin ayat ipapananta. Ag-dinner talaeng. Kaya nagpasyarta na ten. Sige nga, Rod. Saan na bali? Dandanin ti out ko. Anya ka diti planom kanyak, Han. Nayam-amukan ka dagiti dadakkel ko. Kaano na kadimot ayam-amu ka dagiti dadakkel mo? Kinunakmet, saan pa mabalin nga yung amo ka? Saan ka pa nakasagana? Sapay ko matamawatan na ka. O sige nga, Rod. Urayak, no kaano anak kasagana ka. Basta tandaanan ko ma, nga ay ayatan ka unay-unay. No kasta nga, Rod. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, ti panagayat mo. Anya di kayat mo asawan? Sumurot ka kanyak. Saan ka di ako nang ay ayatin na? Hi. Please, Han. Kaya't ko nga ipanagnak mo kanyak, nga ay ayatin na.
Ita, taada na pasamak ka data. Saan na kumamot alukon laeng? Saan ka alukwan? Kaya tagyaman na ka. Taimpaneknek mo kanyak nga ay ayatin nak. Agpilit ka mat ngamin. Gaputa sana ko na makauray. Isuntumot lang ti pagtungpalan na. Saan ka di? Wen, ngam ikasarnak Gaputan na alamon ti kayat mo kanyak. Wen ka di. Di ka madanagan. Nadanton na nanay nga ornong ko. Agkasartanton. Namnamaak dahita. Wen. Promise. Talaga bilibak kan ka pare. Naglakati isusurot kan ka dagiti babae. Kasta talaga, no gwapo, pare. Sumurot da sumurot. Ang asino at talaga ti ayatam ka dagiti talo a kaayan-ayat mo. Ni Nadia, pare. Isupa yan tinyam amok kininanang ko. Kasano? Numaamuan na ti araramidam. Uray pa mamuan na. Sigurado ang mapakawan naklakit di. Namin anon anatiliwan nak. Ngam agkariak lang agbalbaliwak. Mamatin day jay. Saan nga agnanayon ang mapakawan na ka, pare? Mauman tumutla ang dayjay. Katadakan kwanan no saan nakto na mapakawan. Saan mo't asyak ti mapukawan? Ay na, pare. Madi, dahi ta pa nagrasrason mo. Pare, saan nak ka di apakadanagan? Sa anak ama ibusan iti babae. Hi, babe. Nasaya at mata nagpakita ka kanya. Ang mga nukayat mo ti sumurot kanya. Sa di no? Adda pag nami kadagiti barkada. Mapan kami ag beach. Doon nga aldaw may ijay. Kayat mo kaditi sumurot. Ha? Kaslamayat day ta O sige babe, sumurot ak. Ayos. Orayan ka igibalay inton parbangon, ha? Okay. Oh, apay nga agim impake ka. Sa dino ti papanam. At pag nami kadagiti babarkadak nanang, duangal daw mi ijay. Anya, sa dinaw. Beach ka no? Idilaw yun. Agan-anad ka nga rodanak ko. Saan ka mapan iti adalom apaset, ha? Uwan ka di nanang. Ay, un gayam. Amo ka din ni Nadia. Uno, isurot mo. Saan pa nagpakada nanang? Saan ko ang mabalin nga isurot? Tapuros kami lalaki ijay. Amangan no sa pulen na ka ngay. Agpakada ka buta. No sa pulan nakada kayo, di da kayo latan ti mangibaga, nanang. Babe, kasano itan? Adan na pasamak ka data. Saan ka matabaybayan? At dahak lang dito, babe. Umnas ka nga ikalay sana. Ha? Ngamawan pa'y urnong ko. Agurnongak pa'y ano kayat mo? Sige, ngam di na kumaloko na. Amangan mo't no panawan na kun. Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Apay ko mga aramidak dahita. Jack to aramidan ti kastakan ka. Agpaiso. When babe, promise. Apay, asan ka nagpakada kanyak? Sorry lab. Nagdardarasak nga na nagrumwat. Kung nga i-text ka ngam nalipatak mo din. Awan mo't gayam signal iji napanan mi. Pinagdanagnak. Amangan no damat babae ang kaduam. Ay, awan. Lalaki kami amin. Bawal ti agitugot iti babae. Siguradom lang asan nakaluklukon. Apay kumalukwan ka ngay. Amamukan, July. Naminado ka din adaras alino ko nak. Saan mo kuman nga ipalagipay dahi, Joy? Nagbalbaliw akong. Lukasta, agkari ka nga rod asan na kun alukwan. Promise, lab. Saan ka alukwan? Apay no agkasar kayon kini Nadia. Sa anak pa yan nakasagana ang mga asawa, nanang. Na, katanya pa'y latur urayam. Jack pa na ipapas tinagbaro. Manutitawan mo. Sanda ko madagdagan, nanang. Awan tupay ti bagbagan ni Nadia nga agkasar kami. Kat gaputawan ibagbaganan, kay kayat mo matan. Ang mga nuuray isungay, kat saan pa'y mat anauma nagbalasang. Saan kayo kading agganat, nanang? Madanon to dayta. Ada surprise ko kan ka, love. Ha? Anya dayta, lab? Masikuga kon. Ha? Agpaiso? Ano kasta?
Agbalinak ton nga ama. Wen, iso agbalbaliw kan Ah? Kan, saan ka di arumbang lang agkalaysatan? Sige. Angam, kurang pa iti urnong kulab. Mabalin ka di nga agkalaysatan to inton makaanak kan. Sige, basta tinapatag, agsingsingpat ka Panunutam ko mga danton anak ta. Winlab, saan ka madanagan? Lukasta, masikugan ni Nadia. Wen pare, kat maragsakan tadanton putot ko. Kasano, numasikugan mat dagiti duapay a girlfriend mo. Basta, ni Nadia ti kasar ko pare. Katliklikam nga rudan dagiti duapay a girlfriend mo. Sige, ikarigata kaliklikan ita. Nasaya at mat, tadanggan nakitan pare. Padasak aliklikan ida pare. Hangam no kumamat da, awan maramidak. Anya? Hello, Han. Apay matasaan kang agpakpakita kanya. Ah? Ay, sorry, Han. Likliklikan nagsamatan. Ah? Gaputan na alam mo ti kayat mo kanya. Ay, saan? Busy aklaeng. No agpay so adi naglikliklikan. Agpakita ka nga rod. Mailiwak kan. Ay, sige, Han. Uri siya, mailiwak matan ka. Urayin ka nga rod. Bye. Bye. Kasanwak nga makaliklik ita. Kat isuda pa yan ti mga awis kanya. Agyaman ta nagpakita ka matlangan kanya kan. Punaklakit din ulikliklikan na. Kwa. Apay kumamat aliklikan ka ngay. Kunakmatkan ka. Busy aklaeng. No kasta, nawaya ka nga rod ita. Uweng, makapantay ti sa di naman na kaya't mapapananta. Asa hunday to ni July? Ah? Ay, lab, anya tira aramidam dito eh. Asino day to ababay? Siya ti girlfriend na. Apay, asino ka? No girlfriend na ka. Siya, nasikugan na. Ha? Kat agkalaysa kamin apaman ang makaanakak. Anya? Agpaiso ka di daytoy, Han? Sorry, Janice. Agpaisutimbaga ni Nadia. Kasta gayam ha. Ano ko? Agpalawaga, kulab. Anya man ang tirason mo ita, ha? Kwa. Lab, kinapudno na. Mga lalak lang iti tsimpo. Tapno, i-break ko. Diyak amo no mamati akpay kadagita nga ibagbagam. Aglablabas kan. Anya man ang tinaramin mo si Kajulay. Talaga ka din nga awan pagbalbaliwam. Nagipulong ka di kada kayo ni Nadia? Amo mat amasikugan ni Nadia. Ngam apay adi ka pay lagtal na. Dagijay mo't kami na babae. Kamat kanyak nanang. Awag da nga awag. Ay katliklikam ida Nagrigat nga ron timang liklik. Ay unay kalakit din ay anak ko. Ala, mapan mo ay aywan ni Nadia. Sanak mo't lang amasinaan ni Nadia. Nang runa ita, tamasikugan. Kat baybay amlatan anasakit tinakamnakan ka. Mapanak tuwa ito, nagbao ti pungtod na kanya. Gusto matkit day, tanakisinan kanyak ni Janice. Awan mapukaw kanyak. Uray man, i-break na. Sa anak pa ilang mapanitayan ni Nadia. Sigurado asaan asumardeng amang sermon kanyak dayday. Mapanak to lang, ito namnama ako na saan nakakaungay. Bayak pa lang. Mailiw tumat lang kanyak dayjay. Inton mabayag adinak makita. Awagak man kit di ni Jovi. Napintas at talaga ti Binoy ta, babe. Magustok launay. Uray siya, babe. Magusto ka launay. Oh, kasano? Mabisin kan? Mapantamangan. Sige, babe. Dito'y. Julay, asino day ta babae ang kakuyo ko? Nanang, da kayo matgayam. Asino day ta babae kunak? Kwa. Wa, siyak ni Jovi, nana. Girlfriend nak ni Julay. Nanang. Anya girlfriend. Adan sa bali a girlfriend yan ako. Nanang. Kat masikog pa yan. Dandanitan agkasar. Nanang.
Anya, agpaiso ka di, Chulay. Sorry, babe. Agpaiso ti imbaga ni Nanang. Ano ko? Una yun, tikas to yung aramid ang July. Nanang. Saan ka di akinunak? Amapan mo ka sa uninadya. Ngam sa balimat gayam dar aramidam. Nanang, urayak lang agbaaw ti unget kanyak ni Nadja. Pare, gusto ti ibagbagan ni Nanang mo. Mapan mo kasarita ni Nadja. Pare, amukmat lang ami na pagsasawan naklaeng numapanak iti ayan na. Urayak pa'y matang agbaaw ti unget na. Pare, nakarkaro lang ang makaungat ka no bay bayagam. Sige nga ron, pare. Padasag ti mapan iti dagus na ita. Wan pare, nasaysaya at akasaritam. Nang runa, katkasjayin ti kasasaan na. Ininawon na ti agbalintong anak yo. Nanang, awanin ni Nadja iti dagus na. Kunadag iti kaaruba na nagimpaki kat pimanawan. Adda kano imay nang sukon kinkwana. Amangan kano no dagiti dadakkel na dayjay. Anya, daytakat ibagbagakan ka. Anya ngay ita. Kunak ngamin ano di nakabala na si Nani Nadja, Nanang. Hanggang pimanaw matgaya man. Ala, awagam ti number na. Awa, Nanang. Out of coverage. Kasanupay itan ti putot mo kan kuana. Dahita nga rin ti pampanunudag, Nanang. Kasano pa'y abirukak ni Nadja? Aging gaita, awan pa'y damag ko kini Nadja, Mr. Lonely. Ngam sana nga agsardeng amang birok kenkwana. Gapo taamok nga da obligasyon ko kenkwana. To'y pagayam mo, July. Agyaman pagayam July, iti da ito apakasaritaam, kat timakunak, nasaya at met, taamom nga da obligasyon mo. Kahit agbalbaliw ka kuman, di mo ko mapagbalinen nga inauna amin na putot mo. Tawan masakbayan ti biyag mo no kasta ti aramid mo. Ala, agbalbaliw ka. Kat sapay la kuma, tamabirukam ni Nadja. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a July at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Julian. Adi nang dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak itinalimed. Ket nagbabawi ak no apay ajak maibaga idi tiriknak. Bueno papagayam. Intay denggen ti pakasaritaan ni Julian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hi, awan ka di nakatugaw iti abay mo? Mabalin ti makitugaw? Sure. Bakanti dayta. Awan ti nakatugaw. Thank you, ha? Siyak gayam ni Julian. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kylie. Mabalin ka di makigayam kan ka? Awan pa'y ngamin amok dito'y classroom tayo? Amumot adamong aldaw ti klase tayo? Mabalin. Oray siyak. Awan pa'y matamamok. Sikapay laang. No, kastarod. Datanton ti agkuyog inton lunch break. Uray inton mapantayo ag merienda. Agkuyog ta. Uwa na. Ano san tante magmag na mapan ije kantin? Medyo adayo ngamin. Okay lang kanyak. Nairwama ko na magmagna iti adayo. Kasta? Wen, iti high school ak. Kayat ko ti magmagna nga agawid. Tati pletek, igatang kulangan iti merienda. Apay, awan ka diti itadda para meriendam? Awan. Margrigat kami lang amin.
Ngamita, addan trabaho ti inaw na akabsat ko. Iso timang tultulong kanyak nga agadal iti kolehyo. Nasayat nga rod ha. Natultulungan na katikabsat mo. Wen. Mabit lang ha. Urayin nak dito eh. Papanam? Mabitak laeng. Basta, urayin nak dito eh. Dayjahin ni Kylie. Si putak man no sa dino ti pagturungan na. Dayjahin. Imasidag iti ayan ti agpalpalama. Kit inikan na. Daytan, agsublin. Julian, oh my God, mapantan. Amom ka di dayjahin nga agpalpalama? Saan? Ngam, among ka di? Idi again rola kiti dahiti apagadalan. Nagistambayak iti kantin. Manong nga oras tinapalabas. Ngam pulos nga awan nakitak anagitid iti dayjay nga agpalpalama. Nasya nak, kat inted ko ti kakaiso na kwarta. Anya? Manmanotikas kan ka. Nagsingpot ka gayam. Oh my God. Umunagdan dita kantin. Kumusta ti umunang aldaw mo iti klase, Julian? Okay lang, matmanong. Nasayat nga rod no kasta. Siguro, addan gayem mo anya. Anya mo tinagan na. Kylie, manong. Kung naklakit din no lalaki. Babae mo't gayam. Kat kanagnagan pa ti kursunadak a babae. Talaga manong? Addan kursunada mababae? Uy, kasinsin ti barkadak. Naamamok edi birthday ti barkadak nga inimbitaran dak edi balayda. Nagaram ka din kang kuana? Wen, naibaga kong terik na kan kuana. Panagkunam ka dikit, kaya't nakamahit manong? Jak pa'y may ibaga ita, ading ko. Sabado ita, awan klase yung agpadpada. Iswasumurot kayo adwa kanya kamang bisita iti negosyo tayo. Sana ka mabalin ita, mama. Adda na pati ka papanak. Sumurot ak tulangan inton maminsan na bumisita kayo. Sika, Julian. Ada ka di mat papanam. Awan, mama. Sika nga ron ti sumurot kanya. Wen, mama. Manong. Anya ka di tinapatay kapag namita? Nagtulag kami ngamin nga kita kami kini Kylie ita. Ti babae nga rarman? Wen. Agar-arem ka ka din, Roman. Dakes ka di, mama? Agadal ka pa'y kumanga umuna, sakbay na itabanag. Mama, 20 itan. Panagkunak, awan mo ti dakes nga agaremak. Basta nakit di jakbay ba anti panagadal ko. Naala, makamuka. Basta ti kayat ko, makalpas kayo iti kursuyo. Ikarik dahi takada kayo, mama. Napayakas lang na nagtipampanunutem, Julian. No pinalubusan na ka ni mama nga agaram, palubusan na tamat? Apay, adda ka di matan kayat mo nga arman? Adda kursunadak manong. Ngamin, nagsingpat a babae. No para kanyak, awan dagas na no agarem ka. Tinapatag, saan mo abaybay anti panagadal mo? Mabainak mat nga agaram manong. Anya ko matipagbainam. Kasano ngay, no dinak mat gayam kayat. Kasano ama mo madi nakakayat, no saan mo matapadasan nga arman. Good morning, Kylie. Adamadmadlaw ko kun ka. Good morning, Matt. Anya day ta amadmadlaw mo ako na. Kasla ad-adda pimintas ka. Talaga? Uwan, Matt. Kasano, agkuyog tama pan ag-lunch inton madamdama? Pasensya kan ha, Julian. Ada pa panakinto madamdama. So dino? Ada lang kasi narak ko. Iso ti kadwak ama pan ag-lunch. Kasta? Pasensya kan ha. Ngam saan ka pala makadwa itang ag-lunch. Okay lang, Kylie. Mabalin ka di ti makitugaw, Karen?
Si kamat gaya mo yan. Agtugaw ka, ah. Agyaman na ka? Ada ko makayat ko damagan kan ka. Anya dayt na. Si kang amin ti makikita akad kadwa ni Kylie, no daduma. Ada ko madamagak. Anya dayt na. Amom ka dino sa dino tinapanan na? Saan mo ka di adinamag kan kwa na? No sa dino ti papanan na? Saan? Iso nga ibagam ko makanyak no amom tinapanan na. Sige, ibagakan ka. Ngam saan mo nga ibagbaga, ah? Taamangan no kaungot na. Apay ngay. Sa dino ayaw tinapanan na? Nagkita da iti agar-aram kan kwa na. Anya? Ada agar-aram kan kwa na? Wan, saan mo ka di nga amo? Anya ka di tinagan ti agar-aram kan kwa na? Amom ka di? Saan? Basta agad adal iti sabali a pagadalan. Kasta ka di? Apay, kursunadam ka din ni Kylie? Kwa? Uy, siguro kursunadam anya. Adamat nga rodan agar-aram kan kwa na? Agar-aram pa'y laang mat. Anya ti amom ngay, no si katisong batan na. Anya? Awan dakis na no ibagam tirik namkin ni Kylie. Awan ka di pa ni Manong Roman? Manang Maya? Ay, awan pa'y, Julian. Apay ka day. Anyat orasan, ngam saan pa asim mangpat? Awagam ano sa dino ti ayan na. Ni mama, adda ka din? Awan pa'y mat. Mabisin ka day. Kaya't mau ta idasaran ka iti kanam. Saanan manang? Urayak lang ang Manong Roman kan mama. Nga lang rod. Panawan ka pa'y dito ya. Ta ituloy ko ti araramida. Kumusta mati ko naman apanam hindi kalman? Okay lang, mat. Asino ti ko na makadwang nga lunch? Agar-aram kadikan ka? Kasta ngagpaiso. Kasta ka di? Sinong batam ka din? Saan pa'y? Mabalin ka di maamuan tinagan na? Day tapay ti may sa akayat ko adamagan kan ka. No agam-am mo kayo. Ngamin, agpada kayo iti apelyedo. Anya tinagan ti agar-aram kan ka? Roman? Anya? Roman kunam? When? Kabsat ko ni Roman. Anya? Jak impagarup ani Kylie ti babaya dakdakamatan ni Manong Roman. Ako sunada na. Ngam anya ti ramidak. Ibagak pa'y ka di tiriknak ka ni Kylie. Idinto ta agar-aram kan kuana ni Manong Roman. No apay mat amay-may sa babae ti maguston mi. Talaga anaangaw ni Gasat. Naragsakay ta Manong ah. Gaputa sinungbatan na ko ni Kylie. Saan ka kadi naragsak para kanya kading ko? Siyempre, naragsakak para kan ka Manong. Kamaudyanan na. Sinungbatan na ko ni Kylie. Ay ayatom ka din ni Kylie, Manong? Siyempre inaram ko nga rod. Natural nga ay ayatek. Kas kini Kylie ti arapap ko a babae. Iso ti kayat ko ang makadwa ititong palbiyang. Kumusta? Naibagam ka din tirik namkin ni Kylie? Saan pa'y, Karen? Anya pila ang tururayam? Sinong batanan ni Kylie ti agar-aram kan ko na? Kasano nga amom? Imbaga ka din ni Kylie? Saan? Ti kabsat ko tinang ibaga. Kabsat ko gayam. Ti ibagbaga ng agar-aram kan ko na. Anya? Kasano ana pasamak day na? Nagamam day ti balay ti barkada ti kabsat ko. Akasinsin gayam ni Kylie. Anya? Day tati agpaiso ka rin. Mabit lang, Julian.
Apay akas lalikliklikan nakmutan. Saan ka di nga agayan ayat kayon ka ni Manong Roman? Wen, agayan ayat kamin iti kabsat mo. Ngam apay akas lalikliklikan nak. Adda ka ti basol an aramid ko. Awan, Apay nga rod alikliklikan nak. saan ka alikliklikan? Mariknak ngamin. Likliklikan na kun. Umad-adayo aklang. Tanaringat, no adda maibagat ti kabsat ko, no mas asidegak pailakan ka. Saan ka di nga agpagayam tamat? Awan matdakas nga aramidan ta. Apay ko mga agungat ti kapsat mo. Nasingpat mat ti kapsat mo ti amok. Uwan. Iso asaan arumbang aliklikan na. Mama, Julian, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Oh, anya day ta, iho. Kaayan-ayat ko ni Kylie. Ket kayat ko nga yam-amo kada kayo. Am-amo ko ni Kylie, Manong. Ha? Sa dino tinagam-amuan nyo? Iso ti ibagbaga ka nagayam ko ididamong aldaw ti klase me. Namuan na nga agkaapelyedo ta. Iso ang nagdamag no kapkapin ano ka. Oh, di nasaya at taagam-am mo kayo gayaman. Ken, gayam mo pa'y gayam, Julian. Ang pagpasyarem latta dito'y balay, Roman. Iti kasta, amukmat. Wen mama, day tati ingkarikan ko ana. Ipasyar ko dito'y balay. O sige nga, Rod. Ibagam no kaano, taagluto kami kanimaya. Julian, adan ni Kylie. Pinastrak mo, Manang? Wen, adan iji salas. Kinunak nga orayan na biit ni Roman, taada pa iji banyaw. Sige nga rod, Manang. Siyak pala ti makistorya kan ko na. Ay sige nga rod, Julian. Tas si kasok mo, dagiti lutlutwon mi kan ni mamam. Pinanawak pa ikit di iji kusina Sige lang, Manang. Adapay lang ni Manong Roman ijiban nyo. Okay lang. Orayak latan. Kaduan kan. Iti kasta. Saan ka maboring? Nagdakkel gayam ti balayo. Saan, Matt? Eksakto lang. Imbag man ta nakapasyar ka. Inawis nak ni Roman. Kalpasan ang makapasyar kami dito balayo. Ipasyar ko mat ija balay mi. Okay lang kadagiti dadakkel mo, ang maki-boyfriend kan? Ti saan da kayat kat agili mo dak kadakwada. Nasingpet nga ron dagiti dadakkel mo. Basta tinapadag, amok ti limitasyon ko, Julian. Mama, kayat ko ayam-amo kada kayo ni Kylie. Ti kaayan ayat ko. Kylie, iso ni Mama. Naimbag arabi iyo, ma'am. Kastamat kan ka, iha. Oh, nakapimpintas ka gayam. Talaga naglaing nga agpili ti anak ko. Agyaman hak, ma'am. Tangay agam-amo kayo matan kini Julian. Saan nga ro din anas kan ngayam-amo ka kenkwana, Kylie? Saan na masapol, Manong? Ni Kylie mo na anam-amok iji pagadalan. Ti may balakad ko kada kayo adwa. Sapay ko ma, tasaan nyo abaybayan ti panagadalyo. Iso kuma ti ipangpangruna yo. Matungpal day ta apagayatan nyo, ma'am. Oray sak, Mama. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Alangarod, rugyan tayon timangan, taamangan nulumamiis dagiti makan. Dayjayan da Manong Roman, kan Kylie. Nag-sweet da iti tunggal may sangag sarsarita jardin. Anya nga ta, naimpodnok iditirek ka ni Kylie. Asino nga ta ti kinayat nakada kami ka ni Manong. Agbabawi hak asana nang ipudno iti panagayat ko.
Agam amanan ti maramidak. Sa nabalay. Tatikabsat ko tinagbalin akaayan ayat na. Uray masaksakit anak. Gapot aging gaita. Ket agayatak ka ni Kylie. Ipagpagapuklatan ni tikabsat ko. Isungay ka ni gatak alipatan ni Kylie. Gaputasan arumbang. Timarikrik nakkan ko na. Aging gaita, sursurwak pa lang alipatan ni Kylie, Mr. Lonely. Ngem tunggal umay agpasyar ijay balay, sumken latta tiriknak ken kuhana. Tuy pagayam mo, Julian. Julian pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, rumbeng laeng, alipatan mon tiriknam kini Kylie. Gaputa kaayan-ayaten ti kabsat mo. Bumiro ka iti sabali a babae, apangibaw ingam itiriknam. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Julian, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Joffer Anas Basit, kan musical scoring, Dante Martinez.